Sehagana gelar duo Tuhan ikerina doni. Adiku tareku langit tina pandu, kuidah bulan ras bintang-bintang sitama kendui bas ingana. Kaikin manusiae maka inget duia, manusia kap ngenca angkai maka ipekena-kenan duka ia. Sehagana gelar duo Tuhan ikerina doni. Ite pandu ia sueras tempas nu, iyo seindu ia lu kemuliaan ras kini hagan. Iberi kendu bana kuasa, lako gem-gemi kerina tina pandu. Kerina itama kendu iteru tapak nahena. Sehagana gelar duo Tuhan ikerina doni. Biri-biri lemburas kerina asu-asuhan, bagi pekerina rubia-rubia singgelu ikerangan. Perik-perik iawang-awang dengan nurungi lawit, bagi pekerina singaluri lawit si mangko-angko. Sehagana gelar duo Tuhan ikerina doni. Alleluia, alleluia, alleluia. Kemuliaan man Bapa ras Anak ras kesasi badia, dibatasi mada kuasa nai nari genduari serasa lala. Alleluia, alleluia, alleluia. Dibata si tuhu-tuhu, dibata si dem cidahkan dirina jine, mekap dibata si telusada si mada badia. Dengakal aku telepon sada lembaga keuangan nina skala nurikan kai sini alamina, itawarkan naman bangku pinjaman online. Tapi ningku man sinelepon endai, aku lak lidahinku. Tapi nina bagenda labo dalih turang. Si penting li jaminan sertifikat. Oh, adi bagai menghulingai ku pinjam sen kena 250 juta ya. Meriah kel ukur lembaga keuangan nida. Maka nina nungkun kempak bana mulihi sertifikat kaikin silit ibas kam jadi jaminan pinjaman do. Sertifikat tanah entah rumah. Maka kualaui nina sertifikat vaksin ngan calit bas aku ni langsung tut nina mis mate kena telepon nandai. Nandai bapa turang rasenina keriahan kemalaman ate si sehkel belinna sini nanani kita ibas wari raya di bata si telusada si mada badia enda.
lakon kriyahan enda nyahken kita guna ngenanami ngejapken kaikin si isi kini tekenta karena dibata singgon cidahken bana ibas trinitas telu kini telu ras kesadaan Bapa ras anak ras kesasiban isi trinitas enda ei mekap di batas sidem selaku kekelengan si lalap kelengi nemani negu-negu ras jamini kita bagai pai ras krinana tinepana doni enda gelah seh kubas keselamatan dengan damai si rasa lalap tupung erdahin denga Yesus ras geluh rasmu ajar-ajarna jaminan enda labo meserangi dahsa erkiteken perbahanan simbelin sini lakukan Yesus tapi tupung itengkap iligasi dengan isilangkan bagai ibunuh Yesus pengarapan karena jaminan enda ngome tempat-tempat malap benai tapi pasca kekekein Tuhan ta Yesus dengan tading ia 40 hari idoni enda rikut cidahkan banaman ajar-ajarna enda mpekei mulihi dengan peteguhi pengarapan ajar-ajar karena jaminan kegeluhan si rasa lalap janah jaminan ibuktikan salunuruh kesah si badia kenca nangki Yesus ku surga nadingkan ajar-ajar kerinana pendahin kekelengan di bata endakap sini coba si turikan erkiteken kata di bata si telusada si mada kebadian Bapa ras anak ras kesah si badia di bata kap kekelengan si lalap nemani perpulunganna sekubas kegeluhan ras damai si rasa lalap Bapa aing kelengi anak paing kelengi Bapa jana hubungan kekelengan enda kap sini gelari kita kesah si badia sinalsal kekelengan Bapa ras anak si kata waripaksa peningetkan kita karena kerina singgo pernah ilakukan dengan iajarkan Tuhan ta Yesus turang rasenina kekelengan kubas persadan sebagai makap kerina kalak sirkini teken nangdangi Yesus itamakan gelahna tuhu-tuhu terjamin ia ngenanami ngejapkan uga sertana kekelengan sinatang-natang sirbahan saban si mejile doni enda janah lalap kape itegu-tegu alu serta seh kubas kegeluhan si rasalah perban iangkat kubas pendahin kekelengan si serta enda kap makana ngasup kita lalap ertahan dengan meriah kape ukur ibas kini seran geluh sebab siteh kap maka kini seran enda mabai kita kubas ate tutus megenggeng janah kini genggen enda rebahan kita lalap ngasup ertahan janah perbahan ertahan kap makaduna turah pengarapan dengan pengarapan la pernah rebansa kita kecewa la pernah rebansa kita rate kitik ukur sebab kekelengan di bata nggo iusaikan kubas pusuh peratenta
alu kesah si badia singgoi berekena kempak kita. Kini teken sinanami pei tupung ibas paksa ida ke labo bagian ngenca kedun ibas warisi perpudi genduari ida pe tupung paksa ida pe enggomenda sinanami si gejapkan entabah kekelengan si tuhu-tuhu melikas lah recuik ijai medibata si telusada natang-natang kita dengan rebahan sa regiah-giah ukur tanggeluh segar tuhu-tuhu mesi kel Yesus gelah namin kerina ajar-ajar na enda resada min bali ras bapa resada ras anak kita pe ikut ipersada ras bapa ras anak ibas kesah si badia bekap kesah kekelengan darahna ibas bapa bagai pe idur anak nari kesah dama sini negu-negu kita kubas kebenaran mekap maka Yesus kap Kristus anak dibata penyelamat ras penebus doni kesah kebenaran lalap nurikan encidahkan maka Yesus kap anak dibata siakatan sidai labo kesah si barian tak kai kelarna laket setep pokokna kesah si nursari Bapa nandai turang rasnina mari coba si pegermetkan karena si sadainya sekalak permakan tah pastor ingin gegelarna ipridekan nabok alu mencebuk kentakal na telu kali kubas laut bapa ras anak ras kesah si badia janah dina pastor enda gundari kam enggo ipridikan janah kam enggo jadi tinepa si baru maka lanai kam minum alkohol mabuk rasidebana maka gelaran du David meriah kalau ukur David mulih ia ku rumah janah sekan rumah talangina kulkas muas kelia darani inemen bas kulkas lit minuman bir hitam Guinness nggo campur kape ras alkohol sideba maka buat na botol babana kulau kubak cebuk kena telu kali sekali dua kali telu kali kam botol nggo kupridikan jadi tinepa sing baru gelar nu genduari jadi jus rimau turang rasanya kelengan ngeluh bujur pinter nangdangi dirina jinai jana engkelengi dirina bagai terlebih ka keluargana enda metandana buktina kita itegu-tegu kesah si badia si menjaminkan damai si rasa lalap kempak kita pace ebene dibata si telusada masuk kam krina bapa ras anak ras kesah si badia amin.